Үргін бұлдыр хизепле телеграфисем перен келес. Пұрнеде Тималданақ шәне шул ядебе салымлатпыр. Пермбатра хонара баян Владислав Николаев, драматург, юптаруйша, тада шемен эльгер яделі премия лауреачы. Шак премиевал, шак кунзенде Ильмедевич Польча. Чыва журналистесен ти сумла премия салымлатпыр Владислав, үргін бұлдыр. Тавах үргін бұрнеде ирге ожы салам бұлдыр. Үйду қадырлесе келдің бұл, терін телеграфисем вали. Үйдузым қадырлерім, иге үйду, ялан келдех сапла пәрреміш үйду. Чуваш республикин патшалық қанашын коларыма республика газет сидес вағытыра юбилейні балладыват. Шак уявыл пирен шаржывжын ти бұзық уявзен ден паринде легет. Үйду республика газет хош күн, тада миже шултулдарад. Иккемі жейдім. Ебі жамбегек, тован адыл журналба тажызығын зашледіп, онда түрлі рубрика зінеді цыбырадып, самахран литература самана жиравжы, палы жиравжы зімбе интервьюзім бұғашы, тада литература викторины. Шидес каларымра, үйдузем бұлашы пәрдован жиравжы зім жінден. Умбек тасықсым чаваш литературын те самай. Самахран пичешбе шөл, пичешбе йомығы, апышбе йомығы. Телег ураган зінден, камдагам, чималдан иге таслых азынат, шабінде парне булат. Парне варайбы паян изекілдім ширавжын мін буладымды. Кәнеге балақ юлашки вғытра духны манын атте шулзы кәнеге. Кәнегізінден пәрексімақ қалазақ варашын көнді шкулда әшлеген зене, вәрендеген зене педигерлі дезі шулады. Ана вәзем үйтні бегіп шиырны мәжін дезен сен күнда кәне пәдек пьеса зем, сенка зем, инсценировка зем. Вәзем шкулдула жінде әшлеме, тада ұрықсынде әшлеме педигерлі бұлаш дедіп. Педагогсем үйтні бе шиырны бұлзасын епен, пере вәрендеген зем, кен шыңғыравласа теріс құрав Паришха. Перін бешіғін малы телефон номералы жеті жырымды қыралы ұлта шыңғыравлар. Құравзырба пүшне сірден ялан келдех, үйдуземде кедет бір сірін жын. Уже фирадухат пішкеға. Ушын қалашма. Владислав, қалазы барынде халбере, шақ күнзенде мінле әшін тевішірін әзі чыва журналистесен ти сумла премине. Шемен елгер яделі премия. Шемен елгер премия жанақта бұл ти сумлы, қананды негамда ұрықлағалаймаз. Қаласақ варас болады, ана ергелене пенеторжа 72 жылда шабақ еп жүрауна шул. Түлінмелі. Түлінмелі жау, бара. Ебі түйвешірім шақ премия знаменитости шуварскими корнями. Публикациям, материалзем, интервьюзем выросла. Республика газетра дұқса бұны візім. Вунжиде материал дұқры шулдалықтар шебе. Кутема манжын яланах интересли бұлны. Еп чаваш юнелі балы жінземізден унтенде шыргалазыдыны. Республика газетрада, хамгаларзыдыны салам газетрада, ыты газетсенде де. Ку автор не жешмар? Булагансем шынде көзіқлы. Хамзем бізем рашерей чабадухна чаваш тымарілі шинзем. Шапла, епте шапла шуладып. Азынза дух хоть. Сумаға малады засқым. Аппелдер сактемова ебі тапленде хэшлерім мәнжін пирен министерстве, пирен хазяда грант уерзабаде, шабах сякын ятлы грант, знаменитость шуварскими корнями. Вара ебі түрлі ғулазыне дұқса жүрерім, әпхюре, хузанда, чамберде бұлдым шел, кожыл вирус деген мур, тада таплене ешлеме чаржы кыштах. Москва, Питере, тада Беларусь, негайма балыртынцы. Шак чире була кайымарым. Шамбада хамын чилай геройба ман скайп мелебе, тада интернетре ыттымелземе узугурма дивры.
Кунды баллах шагбек самбайкинларны бек чаррангала жумар. Ну шабахта майни дукмалаватха. Шабахта кумеслетте ябухмар. Шамбек вунжиже галап публикация бүлже. Владислав телеграф жүзем хале шынграла защитреш. Калажватат ма девет юради. Иклезе бхар хавсене. Алло, ырыгун булдар итлет персире. Ырыгун Марина Федоровна тадахана эбер икки может dünya хура барзап гашын. Таргашын. Краснобаслыбе красоткежине. Альбина Юраду, Раиса Салби. Терес. Тада бури? Халдеге сукката илгиреймер мага пурхайнде. Унда инде Владислав. Ну, үйдіванде игежин дермі. Ашыбе ывылы, ашыбе хері, умекізем таймаши, пірдіванзем шеш. Кунда пірдіванзем, шамбек шаллебе. Терес хурав. Терес хурав балах, анжақта візен еші пызықрақ пулзасын, ебір, кларым вишленченех, тулырек хурав кедет. Причаплавет? Ну, үйдіванде бі иге тесліктерім деға. Иге теслік шамба, тюрех парари барнене? Тюрех парат бір балах. Юрат, кама барат прибірна, кам бұл адресер, ет адылза гайрыши? Кам бұл атшы? Шавықтра кыдарт парнене де бір ғучен? Тадылзагары боласы. Тадылзагары болсасында, на телефон бадынде лараган, уна номер неде, ятне шивнеде ширзаюлать, парни, шендерю жибатне шидеде, шаумбада, и бир сире салам латпар. Пиренде дада премеш үйду юльде. Шаплавит, Владислав? Шапла тебір үйду юльде. Кәдет бір? Тебір үйдуіне тюрех калазах варар дебір ғуд. Республика хачадан Владислав Николаевич Леген, Республика хачадан юбилея хожанши. Тада мишетылдарат шак хачат. Камчавна терес хурав парать. Пирмбада шынграла за шидее. Чав хурав ба, она парне гедет Владислав Ран. Вол саделшиндех пуля. Калачева малладызар, казероидадып, татма девнешін. Чибірреміш ебігарым әпкүне, онда тәлбіл загилдім Максим Чудов биатлонист ба. Вол хал амортмас, анжақсы спортран айкинде дымас, вол Динамо спорт комплексінің директоры онда әпкүре. Хаваспақ ежінде, вол унын кугаш чваш пулыне пыдармас, Пушкарстанны чавашсем иртереген мероприятизіне чәнзесін вол худшынат, пырат, шамбада пидекомылы галажы бүлдем. Ондан чамбарде болды, чамбарде пирен чилай, чаваш пурынат, шамба онда палы жінземде пиден умайды оқына. Самахран кәріже сенебе олим чемпионе бұлны Виталий Константинов, тада калыбыр Виталий Константинов сінден чилай жіпалесе, он сінден шыргалзақтыны. Шавықтыра хебе шағымы сінзембе дәл бұлдым, талензегарым, мәндері хаватлы чавашсен бұрға. Елизавета Фурашова деген врач, бұл халінде әшлемес, самақмай вуны жылғалығын әжешлеме бірақнаға бұл, ашидет фотравыл тоғырынды құрылдарады. Хой вағынде бұл пейде вот Сержевый бал врач-невропатолог, он медаль зем орденезем майдаран дейбір. Бұл халде пиде жамек ширіп тыдат, мәнгі наш калазабамары, мәнгі наш аза илмері, пиде хавасланза дәл болды мұны жымба. Он хоши чеваш? Бұл хой, тәп чеваш, бұл тимірженден. Шапла, ондавтқа вижа тиміржен, бұл вода тимірженден че болмала. Ондан дәл бұлдың продаван емел кензембе. Пиде тәләнмелі вижа продаван вазем, пиче жашылызем. Пурде подводниксем, капитанзем, тәрлі ранкри, икемш вишемш ранкри капитанзем. Пиде, тада вазен иге зыбыкри, иге бұр таваня. Ваземде подводниксем, ваземде капитанзем, икемш ранкри капитанзем. Тәләнзегарым. Вара шак иге зыбыкри, озен иге таваня булат, тада депри йомаге бұр. Йомаге баллах бол подводник булаймас. Анжақта унын убушкиде подводник чаваш, ширанлы чаллыран, тәләнзегарым. Вазем жинде биде интересный материал болды. Владислав телеграфизм коллекшн грала защитреш, мана режиссер сестерет, сигын забхар хавзембе. Иради, тень терс хурав бариш, премеш иду шине. Алло, ырыгун булдырит лет персире? Ырыгун булдыр Марина, кана Шамаш районын Вячеслав Кузьмин шыңгыравлат.
Пидегімілі. Ебе премеш идузине хурабаза багашын. Тарғашын. Сакырмеш матра, игибинде вунултамеш шулда. Ужу ехулан жыл март. Меже жылдар атпенің қажат? Игибинде вунултамеш шулги, сакырмеш пужу елін, сакырмеш числинде. Сакырмыш тәріс, анжақта көштақ маларақ тұқма бұшланып қаберін қажат. Лаза борға, меже жылдар ат, юбилей бұлзасын. Көшал, меже жылдулдара чак хажат. Пилик шул. Ой, чилай аслара ебер, чилай аслара. Пилік шылда аланды бұл ұлтымышылда зергалаган пожу егін сакырмышынде бұл ұлтымышылда волынде көшт пилік шыл сағалырақ пәтекрехи білейне балыдуны. Ширен билик шул, кажарыр, ширен билик шул. Шапла, ширен білек шол, пиде Езер дәрісі. кам бұладырға, тебір хутасыйлер Шомыржы районенден. Шамыржы районенден Кузьмин Вячеслав. Саламлат бірзіре Владислав Калать, езір шендер үйші десе. Шапла, теріс құрау. Епен, тебір құттықтар тұрғашын. Владислав, Қажат не парнине. пажыр хуплаза худым, жанақта пирін қал Кашниколарым, Шагымбек шүлде бір ширзақ бұрат бір. Мардын закырмыжынде республика газет ширин билек шулдар аттерзе. 8 марта 25 лет газете республика. Шамбада ебін амалдан көшта хуплаза құнычы, құраганзем аңгурчыр гадезе. Халінде хупламазырақ шами шейлі құрадып бұрде білчір. Епин, хизепли телеграфища, Николай Фураминчи вуннымы шурда, перен телевидение шуртне келсе, езір шак парнине, илме пулдарадыр Владислав, она парнине тебір худ, кадар цайлет. Ховар ундан инже тренинг келеймесен, камада вулзан ямада вулдарадыр. Саламлат бірзіре. Табақ шыңғыравлажын. Владислав, тілінмеле проект паллах. Тілінмеле проект, ку пурнеде кызықлы, шак хажатсен шихине илсе, иртне жолшын тұқсабыны республика хажадын шихине илсе, пирин телеграфисемде кызықланзақ вуласа тухеш пульде деп, шак тілінмеле шинзем шинжен ширна интервьюзембе статья зене. Шаплавет. Пирин Владислав, вол журналист, чаплы журналист шешмарха, вол палла драматург. Тадемеле паинхигун, унын пьесезем темеше Чуваш театрын репертуарінде. Ағы январь үйхне шеш илер афишына, Чуваш академия драмы театрын афишине. Унын вижі пьесы бұрад. Пәр ойық талқы жынде. Мұзырбушіне шамырксен театрыде қыдардат пульға. Пугане театрыде. Ну, халі езапла, вижі театрда бұраш, Пуган театрінде игі спектакль, Шамырксен театрінде бір спектакль, Чуваш драма театрінде вижі спектакль. Ну, шивых вақтырақ вәзін шуде пала хүсмелі, халі Шамырксен театры әшлешін манте бір теретлі пьесы ба, сорысы визем волынды соры хүделевді кейінде әшлезе паттырлық қыдарны Чуваш ярарамызыне азынза жирнаскер. Шел бүлінде вот вәжінде көштақ ширза бәдереймерім, қағал шакунды ширза бәдередім. Унды геройзенде прототипізем пұрақтыр, пұрнышырана хиліне бүл. Шапла, еп чилаймаларақ пәлдерінді республика пұшлығы шак сор тата хузан хүделевді кезен паттырлықне азынза көшілдалыға кезепленіне пәлзесінех, шактембі ширас шуғы шуралзы. Чила ябала вулары, маза илюзем, кәнегезем, теміскер жәмбек мәнден бұшланза гаймалы, тубаймарым, пәлдірварым, шәмірлене хамыр қажатыра, епір Сурский рубеж рубрикова чилай материал пизелізе бұрадып. Тавра бәлі жүзі медаль бұлдым да Анатолий Никонорович Паяндаев па. Вол пер шамбек история галаза баджа, еп қалап Анатолий Испана пиде пулушын деп, вот ширатымча, шағында шамырлене келзе тупрым. Бара вол галаза банне табе ғурза, малла адаландарза, шинзен азайлы вәзене, тада кәнекезінде, хажатінде жернізіне вот табе ғурза, вот пьеса шуралза. Педиаван. Владислав, Пайгигун чи тухышлы ішлеген драматург пулны майкалға дырғашын. Курагана мінбе тәліндермелі. Міншін пайги театрзен перен шурма бұшы. Залра кураган сахал. Мінбе илендерзе амала курагана театра шүретчірдесі. Ой, Марина, вот чаны бетті пәлместі. Пәліні бұлзасын, ебіна
Калыптым здесь мар, тәндил мелле кошкырны булттым, пәлмескиха. Палах камитсине ларах шүреші дешінде хозем артисем галаны дорох. Ну, бұдармалымар самахран манын чухым ванькавланат кай-кай-кай спектакльде халық ешларах, чила ешларах хал юлашки премьері батаныштарзасын да кәдюш педаныштарзасын е калбыр пихамбар батаныштарзасын ытларах халық тен сәмі канма, кулма келет бұл театра тебірдезесін шав камитсин денег наш жергелеместі ұтқа репертуара барамен бірін халық театра юрадаган земізем кулмазеш келесі бұл задуғат шүгім бек мар. Репертуардар тәрлі жанрлы хайлавсен бұрынде. Онда Сапла. Комедияде, драмада, шүтле, смахрам пихамбар жөніманравыл мюзикл давыл кысқыландырма девеш. Евр жанр мар. Ну, мен галашын. Вот шел бүлегде кураган савындала турдынне гура, театрзымде ағыртнех каметеннелі турдынасы. Вот кунда хожы маларақ пулмалы, чохи еші марды калама бұлдаремастып, тен театрзен репертуарне урхлатса курагана улыштармала, кураган комалне, чунне. Хал сами пулзадугат пул кураган хыссынларах кая пурбек пулзадугат. Вол театрзнеге наш пулзадивме самахран мана драматургада енденде халыхларах пындат пулзасын, шүрет пулзасын, камит чирас келет. Но эпсана каладып знахуда біледін камит, лайх камит чирасы вол пиде евор. Мажын вол ыттызем жамбалместіп, но мажын чи еворе. Эбі халыха емелли Вичи трагедия жирап про комедию, но комедия ма пиде евро. Халихи трагедия шук пульхазан. Шуха, но синна ертме шамалдарах сагмек лай шитпе кулдаритен. Палах ширма булат пол комедиумда ямандарза демаскер дузада анжахта вот лайх шутле вот чанахта вот вырысым галаш этот юмор, юмор пулдор сав комедия на евро. Владислав Чонджин литература хайлави ширма. Евырдарах тени булатьку. Сапла. Керек меллиде. Трагедия, литература ветцем галана дорох вал шабахта чи коткос жанр, евр жанр. Теща. Анжахта хоть комедь, хоть трагедия, хоть драма, хоть водевиль, хоть ямен булдырвал. Вал шүлі жайра. Пульте болзасын. Шүлі жай деніне смахмай паянхигун миллионланан. Шүлі жай деніне. Чөнден литература шимешне. Ешінма хадри паянхи кураган, вулаган, итлеген. Ну, паллах кураган зем итлеген зем вазем тарлерем булашы. Вот хал пажаракаларым таванатыл журналда ибирым. Ебіті цебірады литература саманы жиравжы. Корлач каларымынче пулат интервью Юрий Михайлович Артемьев па. Вот ибир шабах шак литература шай, кураган зем, вулаган зем, итлеген зем бірге самах пужардымар. Юрий Михайлович терскалат, кашни чираганын хоин вулагане. Палах чи шүл шайри, чи талантлы зен, вазен вулаганезмде сағалдарах. Ол ялана шапла булна? Шапла булна, ол мәшсен вот вулаганземде возем, шираганземдекех тарля жайлаватха. Пари ана кирлі, вот шамбек шүл жари ябалазем. Тепри ол анзатрах ябалазене. Шухышлашын мар? Вот шапла. Епин Сандран трагедиктме пышламала бүлхадесе, онлан сыларап хайып? Марина, вот, ой, савни жирасха, кона жирасха тезе жирмастып, мен шуш келет, манын вот шивах юлдажым, тузым Станислав Васильев режиссер, бұл ман парле варенде бұлзасын, жабақтай бұна варендеген, дедіп, бұл мәлі галат. Езі шир мен галастейне. Вот похсамар, вот курагана шавгирліға, театрзіне шавгирліға теземар, езі шир, вот ез калашын шуғышна, ез хоғын сумақна калашын, шир, лардаши, лармаши, шавзем лардаши, кузем лардаши, енденде умбек тәллевлен жиран бұлзасын, бұл ябала болмас. Ез каладында бана, ез шир шуғышна, хоғын сумақна. Кайран онда режиссерзім бағашы. Кунзырбышненде пьеса земшешмар
каларымыры малданах, каларым бушламышынде юптарузем де ширадын. Юптарузембе, езі ажазем вали шираган сен гранди буршки хаберин республикра. Шав гранда да шынсе илден сумахмай даласан, шав гранда из пірремар шынсе илден иртне шул кдардырзем дұрықта. Езі аслы номинациинде, аслы классынде вренеген сен вали ширны хайлазым хушинде санын роману еповещу шендерже. Ес роман ширадып керінха, коронавирус ятлыскер. Кожыл вирус. Кожыл вирус. Вара есе модығы шынгаймасна, шабахта бызык литературы бергеях шоушлаза пушватса бұрынадын. Ундалла, талбынадын. Бұл Шамбек самана итнебе ширынныбек те бұл затуғад. Анжақта бұл кожыл вирус па, паджақта шиғынман. Кунда кожыл вирус тени бұл шинзене, хваттерзене кәртсе лартны солдау. Малала вара кала жүзем, шамрықсем вун бір машкласыра бәренеген шамрықсем пәрбәрімбе хваттерзінде ларза интернет па контактында, вайбер шауында ширза кала жүзем. Вара бәзем Эбир галат провод шамрыксем немеденже шутламаш, вазем кенегиди буламаш, анчакта шамрыксем тарлерен битка вазем калыбыр тепризем асызем терген митингсине де хучунаш, вазем политикизин денде галашаш, вазем пурнышин денде галашаш. Хапла пәйхи пурнышин денде. Владислав Николай Фран хальхи вғытри чи тухышла ишлеген ширавширан, эбир пьесыземде, статьяземде, журналист полномайынде, калавземде, романземде, кедетпір, Кускуландырса ядымыр болсасын, унне керек міле хайлавне де библиотека зенче илсе, екнегелах кинче туянса, булама булдарадыр. Сыл булыр, тепредір булычен, илемле гун булдыр. Сыл